Mi smo jučer do kraja dana pripremili ovaj zid komplet i današnja ekipa, pojačanje, evo momci, specijalna ekipa za rušenje krova. Znači idemo još jedan čitav red, ali šta se dešava? Novi zid i ovaj stari zid. Znači, date su mere u planu ok, ali to ne može da bude po planu zato što to sve nešto šeta, nije pravo. Možete sami da vidite kako, znači on to radi. Evo, ide u tom smeru. Drugi stepen se pušta voda, evo počinje voda da ide. Evo vidite, glatko, ravno 100%. S komada 12-ice. I ovdje ovaj spust, ako možete da vidite, znači tu se spusta, kasnije ćete vidjeti zbog čega to tako izgleda. I pozdrav drugari, evo nas opet, Bauštela Rata i Hoven. Današnji zadatak, obaveze su nam, znači idemo ovako, evo ga, ovaj gibel ili kalkan kako bi mi to nazvali kod nas, rašalovano, počišćeno sve, vršimo kontrolu, imali smo malih problema sa starim planovima, mislim sa dosadašnjim planovima, tako da smo zvali arhitektu ili ti šefa, morao je da nam donese novi plan. Evo to je on na brzinu sredio u biro i donao nam je novi plan, znači sad imamo tačne mere i možemo da krenemo dalje sa radom. Druga situacija, kao što vidite, ovdje je juče bio ovaj špic, to smo skinuli, bačeno dolu kontejner, ujedno je skinuta i kompletna ova građa, rogovi, kako da ih nazovemo, eno ih tamo dole gdje su odloženi. Današnja ekipa, znači u pojačanom sastavu, za razliku od juče, Filip, Vlada, pozdrav majstori. Evo, mi smo jučer do kraja dana pripremili ovaj zid komplet i današnja ekipa, pojačanje, evo momci, specijalna ekipa za rušenje krova, Viktor i Saša. Pozdrav kolege! Ovako, stigla nam je tamo nova kontejna, znači sav ovaj blok koji budemo sada skidali bacamo, znači, u tu kontejnu tamo. Tako da, drugari, to bi bilo to otprilike. Znači oni sad skidaju ovaj patos ovdje, zebancije, i kasnije idu, znači ove grede se spustaju, sve to ide dole, znači ruši i krećemo sa proizvodnjom, da krenemo napred malo. Evo otprilike tamo kako izgleda ova strana, izbetonirano, znači sve, i to je to.
ljudi. Evo nas opet, bauštela Rata i Hoven, trenutna bomba na bauštelu. To je to, prilike kakva nam je situacija trenutna. Nalazimo se u jednoj fazi gdje jedan deo rušimo, drugi deo građujemo, tako da to je to otprilike što nas je snašlo nas je. Idemo dalje, današnja ekipa Vlado, ja i Filip. Evo otprilike na brzaka ću da vas upoznam, pa idemo mi dalje da guramo. Evo ovako, vidite gore, taj deo od jutros dovršeno gore i izbetonirano. Majstor Vlada je to rešio. Ovo je zid, znači idemo još jedan čitav red. Ali šta se dešava? Novi zid i ovaj stari zid. Znači, date su mere u planu, ok, ali to ne može da bude po planu zato što to sve nešto šeta, nije pravo. Evo sad sa Vladom upravo idemo, taj deo tu stavljamo. Pozdrav majstore! Evo ga, majstor Vlada, vredan, ozbiljan i uvek je tu. Znači ovako, drugari, ovdje idemo zid, tu se skreće, tu mali jedan zubić i pravi se nosač za vrata, znači tu dobijamo vrata. Moramo taj deo tu da izvučemo gore u visinu tamo da bismo razvukli celokupan konac gore, da izvučemo taj jedan ravnik koji bi ličilo, koji je bilo na nešto. Evo ga, Filip skida ovaj deo ovdje, ovako, znači do tu visinu treba da tu šalujemo 25 cm visina betona dolazi, znači još ovaj deo ovdje mora da se skine. Morat ćemo i ovaj deo gore, ovaj zubice da poskidamo sve i tu moramo da izvučemo još jedan čitav red, vidite od tuda kako ide, znači još jedan red nam dolazi u visini gore skroz, tako da to je. Ništa drugari, idem ja sa Vladom da formiramo ovu ekolicu, ostanite uz video, malo je gužva, galama, rock and roll, ali šta je tu je, moramo.
Pozdrav ljudi, evo nas opet, ista bauštela, ista meta, isto rastojanje. Danas ista ekipa na bauštelu, ja, Filip i Vlada, ovako druga. Evo, tamo je završen taj deo, vidjet ćete. Preći ću sa te strane, sad Vlada i Filip tuku ovu stranu, ovaj deo ovdje, obeleženo je tamo gore, ako vidite, tu treba da iskopamo, da ištemamo, da ukopamo, znači taj deo tu, gdje dolazi jedan betonski deo gdje moramo da zalijemo beton i taj gornji deo tu dolazi drvena greda. Bitno je da se očisti dole površina, da ne bi bilo, znači, blok da ide u stranu tamo ovamo, znači da se ne preklapa, bitno je da dole leži i vidite ovaj deo ovdje gdje drži blok da ne izgura ovaj nož. Nož vrti, znači, u ovom smeru. Evo ga kako on vrti. Op. Vidite, vagončić koji se kreće dole po ovom postolju. Ima 4 valjka koji su na lagerima, 2 tamo, 2 tamo. Znači preko ove sajle prenosnik, tu ima prenosnici koji kad se vrti ovamo, evo ga, idemo nazad, ide vagon, idemo sad napred. Kad sad upalimo ovaj nož, kad nož počne da on automatski gura blok prema nazad. Možete sami da vidite kako, znači, on to radi. Evo, ide u tom smeru. Drugi stepen se pušta voda. Evo, počinje voda da ide. I vidite sad kako to vrši pritisak na dole i na ovom. Isključuje se voda, gasi se mašina, vraća se, znači bilo koji komad bloka da stavimo, bilo koji komad u pitanju da je, evo vidite, glatko, ravno, 100%, kao što možete da vidite, znači jako precizno sa tom mašinom se seče, eto vidjeli ste otprilike kako to ide. Ovim putem se obraćam posebno mom najvatrenijem pratiocu na mom YouTube kanalu Eldaru i ovom prilikom ga pozdravljam i ovo, znači, specijalno radim ovaj detalj za tebe, Eldare. Mislim da će ti puno značiti, ako imaš neke planove, naravno. Pozdrav i hvala puno. Idemo mi dalje sad. Dalji zadatak, evo ga, Vlada priprema ovdje ovaj deo, tu ću, znači, da stavlja on sad ove šturceve, evo, spremni su. Kao što vidite, drugari, ovdje nam je ovaj hodničak malo uzak, kakav je takav je. Ovaj deo je završen ovdje, ovo je sve komplet završeno. Evo vidite, i ovaj deo je dozidano gore, sve sređeno. Dogovor je dalji i plan, zadatak. Evo, kao što vidite, ovdje sam ja počeo da šalujem. Ovdje sad ide beton, visina betona pratit će se sa onim delom tamo što smo prethodno u novom delu izbetonirali, znači isti nivo ide. Tom delu, tamo sam stavio ove šaltafne, sa ove strane mi se uklapaju, tamo 6 metara imam, bit će mi stavit ću ove fosne ili ti bole. Znači zatvaram ovu stranu, ubacujemo armaturu i to je spremno za betonažu. Znači i sa gornje strane da se vidi hodničak i jako mali, debljina mog prsta hodnik, ali dobro, to je taj plan, to je ta kuća. To nije naš problem. Evo beton juče koji smo izlili, steglo je, ovo može lagano da se skine, da se rašaluje.
drugari. Još jako kratko smo na bauštelu, imamo zadatak i naš plan je da dovršimo još jednu betonažu. Evo ukratko da vidite samo dok smo stigli. Evo ga. Ovo je spoljni deo zašalovano, spremno, sve izbetonirano. Sad idemo ovaj deo gore. Vidite, taj deo gore smo pripremili. Evo ga, Fike pravi beton. Pri kraju smo. Evo ga, drugari. Znači sad betoniramo ovaj deo ovdje. To je spremno. Ovaj deo smo završili. Znači sad sam upravo tamo pokazao, to je to. Armatura urađena. Znači ta greda je Vlada pripremio i izarmirao i bacili smo, sad ćete vidjeti gore. Izarmirano. Znači 6 komada 12-ice i ovdje ovaj spust, ako možete da vidite. Znači tu se spusta. Kasnije ćete vidjeti zbog čega to tako izgleda. Ovaj deo je tamo završeno, sve visina završena, tako da lagano ide beton gore. Da, ubaci tu lopatu kratko. Diži, samo lagano da ne izvrneš mešalicu. Diži, ovu stranu vuči ovamo da ne... Lagano dižeš, ovu stranu vuči Fićo, eto majstore, bravo. Diži sad. Vremena baciš još ugore to. Vremena baciš. Još idi tamo, Fićo. Dobar, aj nazad. Dobar. Stop! Aj dole! Stop! Aj sad! Up! Ništa drugari, beton je tu, stižem ja, bacam ovo, imamo još jako malo vremena do Fajaben i tako da žurimo i završavamo ovo.